Бардыңыздарга салам, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн 5 июль 2020 жыл. Кара Суу базарындамын. Сиздер сураган кездемелердин бааларын тартып көргөзөм. Бул мен тартып аткан кездемелер Турция штапелдери. Эң жогорку сорттогу метри 300 сом. Ширина 1,55 экен ширинасы. 1,55. Аябай материалы сонун экен. Расцветкалары ар түрдүү, розовый, күлгүн түстөгү, көгүлтүр, кара, шулардын бардыгы 300 сом экен. 350 сом. 300 кечиресиздер, 380 сом экен. Мына мен тартып аткан. Мына ушул жерге чейин 380. Калгандары мына шудан баштап, ушул кездемеден баштап 350 сом экен. Көрүп алыңыздар жакшылап. Кана? Аябай сонун, денеге жагымдуу. Жогорку сорттогу штапель. 380 рулондун ичинде 180 метрден баштап 150 метрге чейин дейт. Баасы келишим баада дейт сатуучу. Бул Кытай штапелдер экен. 120дан 150ге чейин экен. Гүлдүү штапелдер 150 сом дейт. Мына бул мен тартып аткан жанагы китайский штапелдердин рулон экен. Баасы келишим бар. Мына мен тартып аткан кездемелер, урматтуу туугандар, карантинден кийинки товарлар экен. Карантинге чейин бул товарлар болгон эмес дейт. Мындай ТШКдагы материал тартайын. Канча дедим метри? Булар китайскилер эже 120дан. Кытай дубайлары. Кытай дубайларыбы? Кытай баркыттары? Кытай бар. Дубай баркыттары барбы? Ушуда Дубай, Кытай Дубай. Кытай Дубайбы? Кытай дубайлары жана расцветкалары бар 120дан метрге. Өдөдөгүлөрү 110дан. Алар Өзбекстан. Ширинасы канча булар? Экөөнүкү тең 1,60. 1,60. 3 метрден 2 төшөк чыгат. 3 метрден 2 төшөгү? Тең ортондосу 80ден 2 төшөк. Даналарын айтып атасыз. Дүң бада эмес, дана метрлери. Дана метр. Дана метрлерин айтып атасыз. Немеге рулонго 100дан кылып беребиз Өзбекстандыкына. 100дан кылып бересиңер рулонго. 98 ошондой эми алышына карап. Көбүрөөк алса көбүрөөк. Жаңыларбы булар? Булар жаңылары. Анна гүлдөр, жаңы гүлдөр. Метрин басындагы айтып кетиңиз. Бул метрлер ошо Кытай дубайлары 120дан. Азыркы акыркы немеде чыккан гүлдөр. Анан 3 түрдөгү көкөй. Анан жашылдар. Анан бордовыйсы. Акыркы немеси. Чыкканы Кытай дубайлары. Анан бордовыйсы. Булар одна тонна штапелде 100 сомдон. Метрге эле 100гө беребиз. Мыналарды рулонго деле 100гө беребиз. 25 метрликтер. Данасы деле 100, рулонго октомго 100. Ошондой эле 100 кылып койду. Мыналар атласый деп коет кыздар, баягы шотландия юбка, солнышко юбка дегендерге 80ден беребиз. 100дан сатабыз, эми 80 кылып беребиз келгендерге. Ичидеги ичиликтер таза буюгу чыкпай турган. 52 сомдон беребиз рулонго. Метрин 52 сомдон. Рулонда 50 метр болот, 2400, 2,5 болот. Өдөдөгүлөрдү 48ден кылып беребиз. Алар буюгу чыга турган, кичине арзандыраак болот. 2300. Мыналардын буюгу чыкпайбы? Булар буюгу чыкпай турган тазасы. Кокпай алып, сепке ham башкага ham алышса болот, Мына үчөө королевский. Мына ушул жерге заказ берсеңиздер, мен алып жөнөтөм, оптом Кыргызстандын бардык областтарына. Ушул кыздан алып. Буларды да алсаң.
Bu korolevskiler toyda da bayağı 2 metreden verilir bu. Şoları 110'dan metrelep beremiz. Bunaları 60 so'm, 70 so'mdur. 70 so'mdan metrga. 60 so'mdan rulonga. Bular bo'lsa velvetler, artustagı. Gül palasatı, artustagilari var. Bunday tustagilar ham var. Bunday tustagilar ham var. Bunun endi 1,5. Elder chibarqitga o'xshagan qalin bo'ladi bu. Elder to'shakka, uyga stroyanga yaxshi bo'ladi deb ko'rak to'shak qilishadi. Buni kamzir sarafan qilsa ham rosa ko'tarimdi, pishiq chiqadi. Avtomatda deysizmi, ruchnoyda deysizmi ketadi. Metri qancha so'm? Metrlari 120 dan. 120 mi? 110 qilib beramiz. Bunadagi velvet buna. Bu da velvet, chexolga ham yaxshi ketadi bu. Divan kuchlarga chexol qiladi-ku. Ko'p balalarga ayniqsa. Metrlarini 100 110 dan qilib beramiz. Ayniqsa 110 bo'lishi metrga qilib beramiz. Bular velvetlar 120 dan, endi 1,5 bo'ladi. Go'ynak, kamzir, to'shakka ham ketaveradi. Chibarqitdan qalinroq bo'ladi-da bu. Shuncha ko'pchilik ellar o'zlari razmerda keltirib to'shak qilishadi bunda. 120 dan beramiz, o'tin barsa. Nelarda aytdingiz, a? Bularda aytdim. Rulonga 100 so'm. Atlaskacha. Rulonga 110, Rulonga 100 so'm, metrajga 110 so'm. metrajga 110 so'm bunday shtapeldir. 1 kim 2 kimga 120 so'm sotadi. Harir materiallar. 180, вот эти по 220. 220, 220, 280. Harirler. Bardağı 220. Bunlar bardağı 180. Bunlar 180. 180, 220 ekan da sortuna qarab mı? Harir materiallar. Başlar. Qancha metri? 120 dan. 120 shtapel. Şirinası qancha shular? 1,47 ekan şirinası. Sofalit kaç ekan? Rulonga, optimga 100 deydi. Velur bu go'ynakka qancha metri? Go'ynakka 150 so'm. Metri 150 so'm deydi. Chapanga, go'ynakka loyiq. Arqil tusdagi velurlar. Rulonga da beriladi? Rulonga 140 so'm. Rulonga 140. Buna materiallar qanday materiallar? Ular manat. Manat qancha metri? 100 so'm. Rulonga 100 so'm. Rulonga 100 deydi, metri? 110. Tanaga 110. Pambuk. Bambuk bu bular. Nima var mı? Qancha bambuk? 150 so'm. 150 so'm metri bambukning. Korolevskiy ikinci sort qancha? Birinchi sorti bormi? Var 150 so'm. Birinchi sorti metri 150 so'm deydi, shirinasi 1,60. Mana birinchi sortdagi korolevskiy barqitlar. Bu harirlar bo'lsa, harir degan material ekan, 130 deydi. Rulonga. Rulonga 130. Danagacha metrlab olsa 150 so'm deydi metrlab olsa. Bularcha chiptar. Shtapellar. 95 so'm rulonga. Metraj yo'q. Metraj yo'qmi? 95 deydi. Bu yerda chalang rulon ekan. Точно. Yo'q bo'lsa berasiz. 110 so'm deydi. 100 so'm deydi только. Rulon metrlab sotishmaydi ekan. Bu yerda toza churqandiq. Toza tijimdar. Turkiyaga. O'zbekistonniki. O'zbekistonniki metri qancha? 260 ta. 260. Birinchi sortda Birinchi tijimdar. sort. Bunalar ikkinchilar. 250 so'mdan. 250. Mana guldulari. Qancha buldulari? 300 so'mdan necha guldular. Birinchi sortmi? Birinchi sort. 300 so'm. Shirinasi qanday? 140. 1 metr so'm. Bunalar Turkiyaning to'shaklari. Nima bormi? Turkiyaniki bor. Aha. Bular enidan ikkita jakandoz bo'ladi, 600 so'm.
Mınalar Xitaydakiler. Yeniden 4 de cer köşek болады. 700 сомдон метри. Сіздерде свет жоқ па? Свет өчүп калды. Бар эле азыр. 1 саатча болду түшкөн. Сапаты жақсы ба Ооба, бұлардың? тазасы. 600 сом метрі. Бұлар Бирөөгө жөнөтөсүз. катталуучуларга канча? Илестарбы? А? Мына Кытайдыкилер мыналар. Кытай. Кытайлар 52 сом. Мыналар Өзбекстан сатин дегендери 100дөн. Тазалары бар. Түркия менен совместный 110 сомдон ал башында келген. Мыналарбы? Алар мыналар тазалар. Шулар бүт тазасы. Мыналар боёгу чыккандары, краскасы чыгат 45 сомдон. Аха. Бұлар тазалар екен да? Қанша деді? 110 деді. Қаншада? 110 сом апа. 110 сом екен. Эң Қып тазасы. екен да материалы? Чистый хыбы. Печатлары ham бар. Birisi 40 so'mdan beramaydi. Гипюр ұқсайды, а? Гипюр. 140. Ширинасы қандай? 1,5 necha? 1,5 дейді. 4 свет екен. Бұлар қандай? Bulara kaç necha? 140 метрі. Qaysi qator? У нас суперилер 150. Мына шарфтық материалдар. Супери 200 сом дейді. Шифондың метрі 100 сом. Ширинасы қандай балдар? 1,60. Одна тонна штапель қанша? Bunu 70'ten. Метр 70'ten. Барчы? Bu sabah yanında. Bunlar ama şimdi 70. İtalyanka da koyat. Burada 80'den. Итальянка деп аталады. Harir'de. Карьер бу. Метрі қанша дедіңіз? 80. 80. Мына материалды көрсетіңізші. Карьер бу бұлдағы. Ve bu anaqa saf deb koyat. Bu ham 100 so'mdan. Софт 100 сомдан екен. Атласный хыбы материалдар оптомға 200 дейді. 180. А бұнысы 180 дейді. Метрлеп берілбейбі? Бұл жерде дағы оптом екен. Лиондор 250 сом екен. Мына клеточный дағы лиондор? Шерс 200 сом дейді. Лиондор 250. Екі жағы бар екен. Көрсетіңізші бір жағын. Açıqıрақ екен, бұл жағы? Eka bir bu. Var yok. Bana bu yağıyamda bu yağıyamda da. Bu sarı. Метрін айтыңызшы? 200 so'm. 200 сом бұл. Шерсі бұлар? Шерс бұлар. 200. Лион 250. Bana bu yağı 50. Боз жана көк түстері бар екен. Индийский штапель қанша метрі? Bana 130 so'm. 130 сом. Bu 6 burası ötken. 6 қыл түсі бар екен. 130 дейді индийский штапель. Мыналарчы? 3 tane. Одна тонна штапельдер қанша сізде? Bu yana 120 varsa 150 so'm. 120-150 сом. Харелер қанша сізде? 200. Заказ бергіңіздер келсе, номеріме описанияға қалтырам. Құрметті катталушылар. Кыргызстан бардық областарына жөнөтөм. Мына ушул мен тарткан материалдарды. Бұл жерде дубайский шелктор бар екен. Mana mintol sveti же қараңыз. Mana молочный sveti көрдіңіз бе? Сонда соның светлері бар. Mana оқыма бар жыбаң. Mana ақ светі бар. Ақ светі да сон екен. Mana светі бар. Же 150. Көгілтір светтері. Mana mintol, электричка, коричневый, серый. Mana karalовый. Расцветкалары, зор расцветкалары бар ажа. Коричневый, зеленый, бордовый, красный, hamması бар. Ай, молодец, жақсы. Метр қанша? Оптымы? Оптымға айтып Метрға 200, оптымға 180. Сондай қып берем. Метрге 200 дейді, оптымға 180 екен.
жаңы модадагы Дубай шелк, Узбайский шелк. дубайский шелк. Bunun akımı var bana gördünüz mü? Ana aksibit şunda sonun. Мага жакты светтер аябай. Aybay sonunda ja materyallar. Anda da karıştırıyorsun bana mana qarаңыз. Ana. Мен өзүм алдым го. Ова. Кана бул материалдар как Bu da называется? bunun optumu 100. 100 сом optumuga rulonga. Metrat 120. Морылевка, а? Ова. Manda tigrovka şifonlar var mana. Канча ушулар? Bu 100 сом. 100 сомбу? 100 Ова. сом. Ana karıştırır seyri. Mana Paris mı bak? Ana Paris. Мына розовый кандай? Mana rozovый Marlovka Meydagul. 100 сом окшаш. Какой разница? Окшаш. Барлығы. Метрлеп айтып атасызбы, метрин? Такаса. Оптомго канча Оптомго ушулар? 100. Метрагым 100 берем. Берем. Мындай эмелер бар. Расветкалары. Шифондар канча? Şifonlar 100'den bulup atım. Атлас материал болобу? Атлас. 100дөн болуп атат экен шифондар. Гипюр 150 сом дейт. Mana limonlu sivit gipiyor mana sonun. Akı, karası, молочный, limonlu, kızıl, karalı 150 сом экен, а? Ова, 150'den bulup. 150. 150дөн. Buna 280 şırnası. Şirinası. Perde zanviske, paduşka nemeler var o, je töşeklerin tutuşup atat. 280 be. Ova, bununki 15 xil rasvetkasi bor. Bordoviy, baqlajon, молочный, красный, зеленый, голубой, oq, hamma sveti bor. To'rlari qancha? Mana yurakcha. Mana qarang, shunday so'yinim. Optimga 80 so'mdan berem. Mana garushka. A metrlabchi? Metrlab 100 so'mdan. Mana bu qirg'iz ko'ylak tikadigan nima? Arkanzi deymiz buni, oq. Arkanzi qancha metr? Buni metri 100 so'm. Mana partikning torlari bor, gipiyor, mana krasniy gipiyor. Qancha bular? Mana 150 so'm, mana bu 130 so'mdan bo'libdi. Mana ular. Neyse, şirinasını aytsanız. Полтора. Полтора. Мына дубайский шелктарда полтора мı? Полтора. Дубайский шелк полтора bo'libdi. Ko'ramiz. Мына өзім тартқан кездемелердің барына заказ алам. Телефон номерлерді описанияға қалтырып кетем. Урматтуу катталуучулар, сатуучунун номеринде калтырам. Лазерлер қанша? Lazerlar rulonga 90'dan, metratga 100 so'mdan. Қандай түстер бар? Mana qaysi svit deymiz, buni sari svit deymiz, buni nima deymiz? Zalatiskiy svit, Zalatiskiy. Mana zalatiskiy svit, o'xshash mana karishli narsani deysanlar. Oqi bor edi. Mana Розовый бар екен. karishli. Mana bunday svitlar 6 xil rasvetkasi bor mana ko'ringiz. Ого, сонун экен, а? O. Лазер көйнөктөр. Ova. Театрлар үчүн, артисттерге. Nimaga artistlarga? Artist qizlar Артист кыздарга. Ova. Ырдаган кыздар деңиз. Кепкеликла. Костюмга ылайык материалдар. Костюмлыклар бар. Ливан mana mana. Лион бушул. Канча? 230 so'm. 230 bu. Mova. Metraj 250 so'm, rulangi 230. Mana xalatliq gaberdilar, meditsinalik, doktorlardan nimasi, balnitsiyaning xalat bor. Xalatliqlar. Muna жашыл кандай материал? Bu sharpaliq material. Канча метр? $1, 75 so'm. 75 сом. Ya. Zaten oqi bor. Kashmir mana. Не ал коричневый? Kashmir. Кашемир бе? Ova, lama kashmir deydi. Кашемир. Канча? Ova. Buna optimga 200 so'm. Metrajga 220.